Выл православиетенен чынжын хүделев жибулна. Тюнинже таза келебе бурынза Менбур күнжылне турра халалана. Шубашкарба Чувашен митрополиджи Варнава журалныранба тұғырвуны жыл житре. Шак полыма халалаза Чуваш патшалық өнер музейінже кура выжилже. Залра Варнава митрополитпа бірле чилай жүлешлене тада унбихилебе бурынны бачышкызем, таза чунба чиргеве жүрегензем бұғынжеш. Выл ешра Канашпадова епископы Стефан, тада уладырба пырачкав епископы Федор Бульжеш. Савати митрополит вара эшле жүребе аякра булнымай Шубашкара хойен пехилне жидерже. Чувашин епархине херехтвады жыл ерте бұны владыкына халаланы курава ужаганзем, митрополита тіленмелле ырысымақсымбе аза илжеш. Шержевшин, хамарым, чавашерышин, пите пызык, аслы, падишка булны. Халде бол, пурнаденде лешінчере, пирин хушада курмазыр, тарать. Еборунасысын пирмада бұрад, пире чүргере кілдіні вғытыра күшра мұғат камына азайлет, бұрнеде бол хой лешінчере азайлет, бұрнеде пілет бол, туры бере бұрнеде юратынбек вылды, шамбек юратма бұрнеде кезеплеме, бұрнеде лапландарма тарышны, хотемелі үйдіба кезесінде, бұрын жөнте бол чивешлі хуравама тарышны, өземшін кашнежін кілдума тарышны. Шынақта фурде қаласа бараще, влады карантухрамда лапланза карым, чере лапланче, ратма парахрадеше, черене савыныш килче тезе, майше калаще, ущын. Чувашсен аслы архиерея булны Варнава, Рязань облажинчи пачышкызен өрөвінжен духна. Шоба Чуваш ене илзе жидерзен кунды халыға чунебех барыннывал. Шавна жуда илзе куравада унын замахызембе. Эбі Чуваш ене юратсақ пырахрым ятпана. Шаккалары жамалаладыса Чуваш енде мана юрада тені Варнава. Первый жил святой жил был, пяти чаплы жил был, туры вғатрада пландарза, если уехать им был засын, надо копать быратында, ебінде прысла педех мұндаймас, бұта чывашла ғалапын жүде. Чывашата тұрына надо, чекала қавны қойғана дезе ғалачы. Вот, и қалазы баратын чы, вот, чыдас быть. Міне, первый пұрны шамбегін де қалды, первый херес шамбег, шылын малы херес, шамбег қалачы. Варнава митрополит Пильбаны пуры шреде яланах пулушса быны негаларыш пугыннызем. Ева лисины жиравжы самохран владыка пехилепе Чувашла Библии кужарна. Паха генеге вун бір жыл каялла күнжуды горна. Чиргюре шил казарттар засын, сыпсасын, бұл шамбек едем хыне шамбек туять. Пиде шалда савыныш. Вот умба калашны гысын, еп тухатым савыныш шалда. Пидем савыныш, ес чиргюре булны бек. Ундан шамбек умба калашны гысын, зам пірден пір шушқы, шасырық сей хушыне гірзаларжа ішес келет. Шавы бол. Еп пиде юрадады владыка. Пәтім бекер келесі вайбарза дороганы владыка болна. Вайбарза дороганы. Бұл шлені чухне ялан шамбек калачы. Кіл думала. Кіл думасаса немдеді баймасын. Туры курса драйтылзаны. Вот шамба, онда пір суясы мақта болмала бұлар. Она бұл күжарузе толмайшы, она бұл туят. Бұл туры шақындақтыны неде туят бұл. Үшін десесін, бұл хыне еврлі кнегевет, туры шырны, пере туры барзақ варын деп бір бітіп. Куравра Варнава митрополитын Менбур күнжілне сынлаган сынюгерджіксене ширымдвады стендчине вырнаштарна. Візем Чувашсен архиереен хизебі тенже жайынжеде шүллі бұлныне қыдардашы. Владыкын сумне шак награды земде жиріпледеші. Унзырбушне Куравра пастырь күллен кілдуза бұрынны тұрышсене, үтті қадырзене күрма бұлад. Шак митрына Варнава владыка хоялы биосталана. Куилеме думаына Сергеев посадри троицы лаврен наместнике Кайран патриарх полно пимен верентне. Шак шибушпавара Варнава митрополит хойне меренжи юлашки келере. Игибинде жирымышылги ага уйхын ширымылтымышынче мунгуну явенжи болна. Курав юнер музейен вишемыш худенжи вырнашна. Вол Варнава митрополит куденжерен юрылнаранба шулдалық шидетчен, шертме уйхын пірремішечен ішлемелі. Курма келеген кунда хойжен нумай шәнелік тубать. Чувашен галарым вали Алексей Енейкин, Виктор Степанов.